ijambo ryavuze ngo subira uterere ibyizigiro byawe, amasengesho yawe, ukwizera kwawe, hanyuma ukwege. Kandi kao amaze kugera imbere avuze ngo ageze mu idamba. Bavuze mu idamba habaye imikuba, habaye kuzundazunga, uhurirayo n'inzara, uhurirayo n'indwara, uhurirayo n'ibibazo n'ibidamba. Ariko Yesu ahagaze hajya nyene mu bibazo byawe, mu ntambara zawe, mu ngorane zawe, mu kubura akazi kawe, urudendezo rwawe, kutagira ikintu ufata udafata ngo bikunde, aho nyene mu idamba uhagaze niyo Yesu agomba kugusanga ukwege. Haleluya! Aragomba kukwega amasezerano yawe agusanga.